Telemura subdivision Hakchal Amchaya Tongnai Nonachara ADC village te Kakrachara ADC village Thangwi Naikha ADC ni borongona MDC Utpal Burma bo khorongni gamio Thangwi Naikha abon ulo amchani borongni thani juda development samurongni bage kwbangma jora ngai tongmani o Thangwi phaimani jora wa MDC Utpal Burma kamini bororok bai kok salaika te borongni salbrumni langmani korongno kahamke sawi Khwnai te jesake kok salanya system nangmani light tui sakhamya ngai tongmani te nangmani maniron korongno a jagao tongnai borok krirok boroni kwbangma jora tongmani kongno phunuka te MDC Utpal Burma Baksa 29 Krishnapur amchani tipra motha block ni achukphang boromgana Mohendra Burma tei modo sub zonal ni achukphang te kubun adongrok te samung tangnai rokni logio phaika amchani Lukurok bai kok salaika te juda development ni bo kok salaika Nonachara te Kakrachara ADC village ni Lukurok MDC ni phaisingo lamsok laika borok khaklayo kwbangma jora ngai tongnai jwngjalongno dakita ke snambai manke o khorongni ni amchani borongni langmani quality kaham eba bebangno kaham khlairinani hini bora wansuk laika Bureau report Nogba TV Kamay no, tumay bagsa kosto klaye. Wati manjaga sa sabi mani bagi. Mo para ni bumungka kono nampara kaini tongu. Orang miti 15 minit dong nanti isa tongu. Kaisa ka 1 kaisa ka 2. Mo no paithak kami ani 11 mohora ni Telemura constituency ni Simia. In fact Khwnai district ni bo tabo engo lai thang ngai na dolai district o parwang phaimani hinge mosi oda current kri oda lama kri nang sabai yang sikana oda 1 hour sing around nahar ka himi phayani wati sekte oda tei kri so oda ni Lukurok sing kita koglam thale ke boroni problems tamo borna problems so baki address khaimana abro bosong thalaika accordingly sing tabuk DM untung SDM untung block development officer untung boro beseng konglam salai a problem no sabah ke solve kai mana ni abu sing chesta kanya oro simia ini yang kai ni bisi visit kaika kaisa kai Kakrachara kaisa kai Nonachara in fact ani constituency wo jot honestly backward bisi inka Kakrachara Nonachara ti holodia bisi ti atro murabo tini simia ang panyi Thursday transfer ni bo ta yang visit happy nai so do ni duko kosto ro siwi bahage sing call kai mana bahage sing address kai mana pro sing nanya ne bo ora phai ta mana ni na ora phai ge sing bo duko kosto sing tui ni problem tong o jaga bo current ni problem tong kuno current kri Lama ni problem tong nang sakbai na faida sumai baksa almost 1 hour or himai so development tamo hin abone mukhang de boron nugyak why so lachi why si sing ki 2026 so da tongko je jorawo India ro marzo thane bai tiar khai tong whereas so da tui ro kre on the other hand ang saksana belahan fortunately wants to go jano bubagara 11 moharani pur ros ticket dimani bagi because tumang ticket mani hanga ke kubi no sigla kamu boroni asu duko kosro very soon ang DM be malai nai SDM be malai nai video be malai nai tribal welfare minister be malai nai in fact ang tribal welfare minister ko po salai jak through phone boss how every help borina ni bagi tiar tong so ang binada thanai and nai mo problem no baike solve khai ma